Medho onde twendeo na umelekelia ko yandi ya Qatar ula kwende masindano ma kikombe chandi yonde masindanoni mamuvila wa mao vala kwao yindi timu la siende na kuthauka ni Netherlands na Ecuador vala maelekele kumina first half Netherlands ivungite mbawe mwetu kumbanisie Mauvoo makonetie masindano inebe na latu kumbanisie kwa ukuvi alatu kumbanesie ni vamwe na Muyumbe wa kitui cha umiloni wa Suwa Nimrod mbai kuivita kanama kama kola lame kisioni cha muima yenzo vatembe wa trilioni 300. Amuika kuma mwingi kutata itina waiseso iya kudhuima lame nekithetwe kutui kama minista serikali ni ya kitui kuongamwa ni mbunge ya kaunti yesu. Director wa kisomo kaunti ya Masako Margaret Mwiringi kumbola kanani meyumbanisye mitiani yonde ila ikuikwa. Na imansio nene kudhudhwa siambise kuyumbanisya kisomo cha CBC kuitane. Vilingi wa Mauvoo Ni na udhocha tiumanithie nyenita wa Robert MUTUKU nake Sharon Dinda etwalila Mauvoo wa kwanzia ya meko na tuyambia Mauvoo maitu nikana muyumbe wa kitui cha umiloni wa Suwa Nimrod mbai niwevita kumuvindithia cha vinya minister wa utandithia Moses Kuria wano kuthi nambe na kusukumia wenzi wa makaa makol kisioni cha muyo tondo nawe tie kwichumwani kivitu kuya kauntini ya Kilifi kwenana na Nimrod mbai nikana wena atongo yonde makitui mayesa itikila kukuana ukwasi na waliku omasia hisi iweta wa serikali ya katini kwenda kunengwa uthei yenze makaa asu no yukie na trillion itanyiva ithio wa miongo 3 sia kutungia ene itheka ila siku ithiwa iyoswa. Benjamin Mwaka na Mauvoo. Uyumbe wa kitui cha umiloni wa Suwa Nimrod mbai ni wa mukanya minister wa utandithia Moses Kuria oke kavala yulwa musukumo lotongwesye wa kwambisya wenzi wa mavia makol kuya Moi Basin kilioni mbunge keune kauntine ya Kitui. Andu meka sembe tate andu ma Kenya na tamato mata netu mata naona kubizia tu mata edwane binda umuno na nguone Moses Kuria ndaka teto pindizia kindu kiune ni ataila issue edhani mundu ume no se helicopter oke alandi mutitu aneneko ndami nikilo kuone hapo. Minister Kuria chumwani kivetu kuya kiswani nunawetie serikali niende omine ya mivango ya kwambisya makambuni mawinzi na useovi wa mali kundukwathanyo kwiva Moi Basin Kitui mbai eweta minister Moses Kuria nukwatuwe ni mutindo wa maoneni makitani mateme kalenthi na tatongoi makitui maiso munenga mwana wa kuikia wia enenthi na ene ithekaila si Moi Basin akonsort na tongo ya langi nunduki ni zindu mbingi ona zindu sia GMO ne tunonionena na nambo consort na ndo alangi sindu isi yako endio nena tuina mbonena nake ndana nena na MP silingi katika area yako ona ndao kakua keethukisi andundu makwasya na kwasya nitukwinza ko no kwasya andu mewa waziri ni waizi nitukwinza ko manthi okwatwa ni wasiwasi manthi obwabwana makuona ne makukelwa iya bwabwanzi andu ma Moi Basin nundu akenene kyako kunena atanambia kindu bala jaleta kwambiwa ambiwa leze la mutimbo ongene palilwa leze la bala waletwa kwenana na muyumbe wa kitui cha umiloni wa Suwa nikana thini itambia ingi ya serikali nene ya kutata kwenda kumave na enenthi udhui wa ithekasyo kwatho wa kulecha nthi wa mavia ama call na itina waki mayansi ithekasyo vatena vaita ona umwe yenzwa yonthe yuma 3.5 trillion ya tondukane yuma 3.5 trillion izo ni budget ya Kenya ya mwaka umwe na katika mbezi hizo nisikwailwa kampani ile kuinza kampani ya China ile kuinza ikuwa 2 trillion kwa Kenya yatu wa 1.5 trillion no 1.5 trillion ni nusu ya budget ya Kenya ile tumea kwa mwaka Kenya tumea 1.5 trillion kwa mitha ntatu iwe mbea yani mbeza Kenya tumea pandu pa mitha ntatu situmwe andu katika location 10 katika sub county itatu district itatu mokelwe paundu kiso twika kindu chini kisio nundu andu amokelwa ona manengo compensation ni mo youth na kula mothi paundu andu mokelwa maisha mo makeka to ameka waida kune ukwetha tunene 50 trillion ona ndu thengo nena nundu nezi Kenya ni ukwata benefit nene andu miru ni mo kwata benefit nene
na paina thina ni tukile nundu pena mbesa nzeo lakini tukilwa na 1.5 trillion na yu kanyo ni umwa oingi kwa utongoi wa kaunti ya Kitui. Utongoi ni Governor Julius Makau Malombe ndakatate kweli cha unenanyani wa wenzu wa mavyama call unenanyola kwa nambai ukueta uswe useleke na kivindu kinge. Hapana, hii 1.5 trillion ni mbesa ni piu kwa kunenga no mamu imbesen 1.5 trillion ni tupesa tu ni muno kukilia no mamu imbesen yuke that watu ina 30 trillion si wetu wa muimbesen ino tunena ni lakini 1.5 trillion mbesa si ongewa ni mundu mwetu kwa etuku muthuku mwa serikali ya kuingia na etuku imwe nizo si wetu mwa andu magili maana mogela district tatu locations 10 cia andu si ukilo ndo watu pesa tu ni betu hapana. Nataka kulia gavana witu gavana Malombe ni gavana twendete ni gavana muthukumi ndakatete kwitikila kulikuwa katika sinu ciako gavana tinamusa kuiye atunenge hospitali atunenge kiwuo atunethese agriculture sinu ila involved tena musa kwa oka miundane itu okozia kana ina ko kenda thosie kwa akilila bunge wane yako nitukuwa na wanako na ketho ne binda yumu katika kisio cha Moiko Basin nundu isutio mandate yake pai mandate ya kwenza ko katika awe wa gavana so gavana nandi na sindu ila yake na tuidho na issue na gani tumukwata kwa Dilivotia Vilingi wa Mauvoo kumava kaunti nilovi yanita wa Benjamin mwaka na indi tikwatia kana serikali ni kuigwa kule osina kuikithia kana ene ndia simamu ibesen mabikia na utongi wa ilovia sianene na ithekasioni kana matetheke tuisonga nambe ni kana umundi wi muthenya wa kuyumbanisia mutiani kana sitting riaso kwa skulu cia musingi thini wa ndambo kama skulu ni kauta thini wa kiliombunge cha Matungulu na cha Kangundo inge mala meika mitiani na muno ma kilasi cha grade ya thandatu maelesekana nimeyumbanitie nesa kwithiwa na ivinda yambe vyu kwika mutiani o wa KPSEA ungwa walanio wa CBC mwene kivila wangwatanio ya skulu kana alimu anene ma skulu cia musingi Kepsha Kangundo John Ndambuki ni wawetakanano nginya alimu maikethi wa kitumi cha kuete ukengani ndini wa mitiani no isioni sionde siandia Kenya inge ikulia siei maiketi kile kugubwanwa ni maundu ma mitandaoni na kuosa mautumani alama tonya umila kukonia mitiani minene boni mutisia nukuelesya muthenyani wa umuthi maskulu ni kivathuka nyumba nthino ya Kenya manyola mekwika mutiani wa nyanya na wa kilasi cha thanthatu nthini wa chuma ni chokete ni methwa na mayumba ni sio mamuthia na nthini wa isio cia Kangundo na Matungulu isasoini atoiwa nesa na kila cha ikithwa ni amwe maalimu ma maskulu mwene kivila wa ngwatanio ya alimu anene na maskulu cia musingi nthini wa kiliombunge cha Kangundo na ingiula ni mwalimu munene nthini wa skulu wa thima wa musingi ni wethwa ikulia siku isuvena na maundu ala matonya uvingi samanyiwa na muno maundu ma mitandaoni kana mathangu ala matonya live ndani ya mitiani. Wakati wa teknolojia unaweza ona kwa simu kuna makaratasi inapita hapo, unaambiwa hii ndio makaratasi ya KCP, hii ndio karatasi ya KPSEA, hiyo ndio karatasi ya KCSE kulingana na ile assurance tulipewa na CS wetu wa Ministry of Education. Hakuna leakage ambayo imefanyika katika mtihani wetu. Kwa na mama manyiwala mekwithwa maikalila mitiani ni meyumbaniti nesa kwika mitiani ino na kwithwa na mwikio munene wa kwika nesa nthini wa mitiani ino kuyanisia ndoto sio. To our teachers, to our parents, more so our parents, thank you for the chance you have given us. Thank you for the fees you have provided for our teachers. Thank you for the good work that you have given unto us. Okay, so I'm expecting 400 marks and above from my KCPE. As today we are prepared, very prepared for the KCPE, and we are glad that you have come here to our school. As you can see, we are very prepared, and we are not panicking, and we believe that we can do it, and we believe that you are going to pass. Vena manyiwala mekwithwa maika mitiani kilasi ni cha thanthatu na grade 6 na gukilanilia nthini wa junior secondary ni vatonyeka aingi mo makethi wanawia kana nzika na yu mwalimu John Ndambuki ni wethwa imakulia siyo vumwe na alimu kwikithia kana ni mavetea manyiwa wia kavindani kala meika mitiani. I am a candidate. I want to talk that when we go to secondary we will be bold. As we talk, we say that we want to stay in our school. I'm excited because I'm going to junior secondary. We are doing our KPSEA and I'm fully prepared, and I hope I get exceeding expectation because that's worth my target.
kila mwalimu wethu ilana na chomonona kumya ukanyo ni kwia sina manyiwa kwa uthandini wa maundu ma ukengani vindani ya mutiani na kila wawetata kindu chailo kunikilwa muno nthini isu kiwathonyo cia nthino ya Kenya ila manyiwa mekwithwa maika mitiani chumwani chukite. Kwa hivyo ningeomba watoto wote waachiliwe wafanye mtihani. Isiwe ni kama mambo ya leakage. Tunataka kusikia mambo ya leakage katika sub-county yetu ya Kangundo, na sio sub-county ya Kangundo, Kenya yote. Watoto wote waachiliwe wafanye mtihani in a free atmosphere. Otahu ingia saini makula maikavu wanya manyiwa kavindani kala meka metiani na kumanenge mawatho kana kumakulia kwika maondola matatonyeka na gwikithia kana mena vinda iso ya kwika metiani na kukwata kila methitwa maisoma mbenu wa vinda vitu. Kwa ase ala mena siana ile sika mutiani maikavu wanya siana na kuinanga max kusia ikwate max ala itabikia kila kana bebala ngaiwa bangile kwata na bekala kasomete kakabika. To the parents, we want to request them to continue praying for our children so that if they sit their exam, there could be no any external pressure or any external disturbance. Kuma Kangundo kaundi ni amasa kwenye nitobo ni motesia Tuisonga na mbe o maundoni ma kisomo ni kana amaniwa mbe mamutalatalamu wa kisomo wa CBC mayikwatiwa kwiyunga na imanisio cia yulu mwakani wa ngilili miongweli na kenda utongoi wa imanisio ni wendeka kuendeya kwikia mawalanio makuyana kwikithia ni makumbatilia kisomo ki kwa maniwa asu ni ukulio ulo ni mwandiki munene muveani wa kisomo cha imanisio cia yulu Frederick Ndambuki ola ainena kavindani ka kwiki wangovia ya kumina masomo kwa maniwa makimanisio cha Kenya kana cha yulu cha Kenya University waweta mawalanio ameutethesia banene kwa kisomo ki cha CBC. Ken Mulinge enalivoti Nindhini wachathikisha kumekia ngovia hamaniwa maskulu uwa Kenya University uvongewa mutito wa ndini kauntini ya Makueni. Vala mwandiki mungamei muvene wa kisomo cha yulu Frederick Ndambuki huende mwenzo cia yulu cia va Kenya kuende ya kwiki ya malonyo mako kumbatilia amaniwa lame ungua matalatalamu wa kisomo wa CBC. Amaniwa lame kwithwa mayunga na imansio kwa mbisi mwakani wa ngilili na mionguli na kenda katoa malonyo ame kuvindwa kwa masomo ala amaniwa medhito maikwata imansioni iungwa walanyo mkuu wa kisomo wanana ina. Universities to tailor make their structures, processes and programs as they prepare to receive our first cohort of CBC students in the year 2029. Learners will be enrolled in specialized fields in the university after pursuing different pathways in senior secondary schools. This indeed calls for improved infrastructure development, revised courses and staffing. I call upon the universities to put in place strategies for reviewing the existing curriculum. Imanisio iyo ingiyendeka kwikia mustali nwambe masomo makwika ukuni kiliwondu wa kukitana kutaumu kuliva Kenya na ndiyo ndecha uvindu kuwanzeve. Valai weta selikali tayumete kukwata mba umaukuni kilianda mbukiwa weta yita ikwithu weta mbieneni kauni wa kukitana nza va Kenya. The best way to go is to be innovative, do a lot of research, and come up with the best in terms of the kind of crops which can be able to do better than what we have currently. Today, food matters are key and are a priority to our new government. And therefore, if we can take a niche on this particular aspect, then we can be able to be very competitive today, nationally, and also within the region. Mwene kivila wanza manene ya ungami wa skulu uwa Kenya University na ulangi unatuye Seneta Molote Sylvia Kasanga na kiweta kimanisio kita kimustalini wambe kauni uwa kukitana na waliu kuwanzeve. Focus ituta university niko sisi ya maondo ama climate change na food sustainability ondo tutona kuitethia tandi kwa bikia maondo ne ma leu nundu ni tukona kwina thina mwingi muno na upungufu wa hewa oyo tukuona ni wo kwete thina wa leu
kuune tuenda ciana cito cisoma withene makwata ila knowledge na skill set itonyotethecia nthino yitu kwabikia maundu ma climate change na maundu ma liu withene matutethia ta kimundu na nimo leaders maitu ma une. Amaniwa maana 358 nimo mekiwa ngovia ya kumina kisomo kimanisione kicha Kenya University. Ken Mulinge, Mutongo TV, kuma kauntini ya Makueni. Director wa maundu ma kisomo kaunti na Masako Mwandu Margaret Mwirigi ni wombula kana muvea kisomo ruyumbanitie undu vailite kuihithia kana mitiani ya muthia ya manigwa ma grade ya thanthatu KCPE ilebaniyo kwambia chuma tuendete na wa KCSE ula uendete kwa OU ni kwa undu vailite mwakani ukaunti ya Masako manigwa alame ukalila mutiani wa grade ya thanthatu KPSEA ni mbe wa ngili miongo etatu na thanthatu, KCPE mbe wa ngili miongo ina na manatatu na KCSE mbe wa ngili miongo etatu na manana. Daniel Mwongela ena Mauvoo. Nena na andiki ma Mauvoo musini wa Masaku ofisa munene wa muvea wa kisomo Margaret Mwirigi ni waelesekana mawalanio onthe makuyumbanisia mutiani ya KCPE KCSE ondu mwana kipsea kauntini ya Masaku ni matwaiwe undu vailite. And being the County Director of Education in Machakos, we are approaching the examination period. Although the elective subjects in KCSE are already ongoing, however, for KCPE and KPSEA, we shall start on Monday. At the sub-county level, we have also arranged for transportation of the exams, both to and from the container, and all the transport facilities are available, and where there are challenges, we are there. We are ready to support. Dini wa mwako ituo cia kwikia mutiani dini wa sub-county ni cionthe cikenda yivo kathiani Kangundo, Athiriva, Matungulu, Mwala, Kalama, Masinga, Yata, ondumwe na Masaku sithi wasilie ta uu vala ituo cia kwikia mutiani wa grade 6 ni 1,221 vala na moma KCPE ni 1,701 vala na moma KCSE 845. Naguo utalo wa manigwa mekwikala mitiani ino Margaret 6 imwana siithiwa 18,385 na moetu mengili 17,664 utalo wonthe nduka 36,000 na 49 vala nthini wa mutiani wa KCPE nacio imwana sikwithiwa 2,264 na moetu mekwithiwa 2,233 utalo wonthe nduka 4,497 na umutiani wa skulu cia secondary kana KCSE imwana siithiwa 14,745 na moetu mengili 15,717 utalo wonthe nduka 3,852. For the candidature in KPSEA or the grade 6 candidates, we have 18,385 boys, 17,664 girls, a total of 36,049. For the candidature in KCPE, we have 20,364 boys and 20,033 girls, a total of 40,397 candidates for KCPE in Machakos County. Boys that are going to sit for KCSE are 14,745 and girls are 15,707 girls, a total of 30,452
Ingi director wa maundu ma kisomo va kauntini ya Masako Margaret Mwirigi ni walesekana andu imala mekwitha maika mutianio au memethi wa miongo thanthatu na umwe na mwaka miongo thanthatu na umwe onthe mayuka na imwe miongo na ile vala yu mitiani esu ikukwatiwa kwambise chumwani twendete kuilikana kana mitiani imwe ya masomo ma KCSE ni ambiisye. Daniel Mwokela, Mutungu TV, muva ofisini wa maundu ma kisomo ulaiva kauntini ya Masako. Mubea Daniel Mwongela nundu wa Mauvoo asu na indi kwa manigwa onde alameika mutiani wa grade ya thanthatu kilasi cha nyanya na form 4 tumeendea kuikanesa twambothi muvanini tusiokethetie na Mauvoo mbengi. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya viasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo mbengi tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile viasala situ. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Amen. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. Ni na udhocha ingi musiaisia tuendeye na kumanithia. Tuisonga nambe ni kana amwika kuma kisioni cha mwingini maliana na mutaratala ula uthaki wembungeni ya kaunti ya Kitui ni mutongoi wa alani ni Alex Nganga wa kuongamia iseso ya kuthuima alamendekethetwe kutwika maminista mamevyake uthokanio ungwa serikali ya Governor Julius Malombe. Mainene ya musini wa mwingi matongoi uwe ni mwene kivila wo Anton Mwenda ni maweta kana yeni tambia ya kwenda kuonja serikali ya Kitui na kuselesia maendeleo kwa mwenendi valamatisia kutoa isia miatianio nginya mbungeni sia Kitui nginya speaker wayo etikile iseso yu yendeye. Lina Musangi enalivoti. Itina wa memba wa bunge ya Kitui kuma wodi ni ya Miambani na ulani wa mutongoi wa alani ni bungeni ii Alex Nganga kuthakia mutalatala bungeni ii wa kuungamia kuthungululwa kwa maminista ala molotetwe ni gavana wa kaunti ya Kitui Julius Malombe. Mutalatala ula uwelete kana gavana ni waendia uvathukanu na moya wa serikali sia kaunti wa ailite kuolota maminista mbewa mithenya miongo ili na umwe kuthaleti na wa memba ma bunge ya Kitui kwithu kithitu. More than 21 days from the day the county assembly was sworn in. Mr. Speaker, sir, the provisions of section 42(2) of the County Government Act are couched on mandatory terms and therefore the county executive committee member should have been constituted within the stipulated time. Iseso ila inavaniwe kutoa isoku iyo yu ama maamwika mamwingine meyumile kumania kieko kima uweta kanani nsia imo ya kuvingisa uthukumi wa gavana kwiye kalima kaunti iyo. Kwethia thina ula tuthina Kitui suo ni serikali ya Ngilu na Nganga ni managiza serikali yetu ya Kitui. Na isu ni sabotage kana maeko na gavana athukuma umukinyire kisando andu ma Kitui mena weko atumungi kwa gavana Malombe. Ithita mayuthi ma Kitui tungamite ne bindi ya muongo tukwata gavana witu koko atuthukume. Matongozo ni ndongo ya mwika kisioni kia Anton Mwendwa ni maliana na muswada uwa kueleza kana itanzia imo ya kutamba ikiuthukumi wa gavana Malombe. Ingine wakule speaker wa kaunti edho engunu ni kenda ndakatumike nai na kutumwa ikalima kaunti ya Kitui matakwata maendeleo kuma kwa serikali kumana na utio wake wakana kume mwamula wa mutalatala matuku mwanza mwitu endete. Going forward, there were consultations. Ikananda geze kutumika na hii na tumwana andu angi mana ange uthukumwa gavana Malombe. Nundu ruling ya kinengo ya iyo
kana akanekane ruling yake matuku mwanza mu ya 12 itwezekana matuku mwanza mu ya 12 county assembly yake tima ka recess the recess makazi yoka taliki 14 mwe wa kele kila jumaanisha meyisu yonze baike ndikike achende kitwi na makao kama mbeko bule mungaba na mazi gaba na nisi law gaba na ndo thukuma lakini mama kinyete ngaba na kisando twikuletwa zingaba na itunane kwa support na ma MCA monga mene bindu ya muongo mazi kana ni makwete ngaba na koko na maolene ana schemes zisu cia rural development katika kaunti ya Kitui kuno ngaba na malombe ba mundu tezikana ni muthukumi otauni wailisakana yetho speaker wa kaunti indelelia muswa u amwika ani mola simika kutoa ise maandamano mpaka miakoni ya bunge imu vakaila maminista makavitithwa kila tukuona motive ila ibonekana mundu wa supplementary budget ile nekiwe ni la cabinet na yangilu menda weka sambo taji ndika wezi kwithia ya bitithwa ni mbunge mbeze ucio kwa mitwa na thukumela mana imangilu na masio alama na imangilu nikanaze kwithia sieva wana pending bills ila zina cia serikali yangilu wezi tanesikize na kukombawe ya mwaka youth ma lanja mwingi atita chairman wo nitwalana na mupango zunda tukwasi ethia speaker ndethia na ruling nyingi nitukwikia maandamano kuthi county assembly ya Kitui twikie maandamano bu visini mpaka gila malombe wakanengo zizi nominees yake ndikanaweza kwithia ni wathukuma nenda toilese kwa tomba unia mwika nzake vala maelesa kana gavana ile kunengo monyo wa kuthukuma inenzi nikenda kaunti vikie kusonga nambe malombe nanengo ibinda ya ethile no tonyo thukuma enenzi ma Kitui wathukuma nezani kana kwigwa maendeleo ndo mwete Kitui alama na operate alama lombe unaanza kwita ino tuokulia ma MC ama ito kana kaunti assembly ya Kitui mape tukithie kwa mituke masizi asu nikenda wethe ni twathukuma ni wailile kwitha ena independent mind neke kutumika ne andu angi forces inge sikuma ko letina aita bolondo wailite kwazi nek make decisions yake mwene na kwethe strong na tuendo condemn kindu kiu with the strongest terms possible kana mswadozo na toyo mbungeni wa kuungamia vetting ya CCs ni wailite kuvutiliwa mbali na masis maito mwabetokithwa ni kana we wende kuma vamu inge kaunti ya Kitui ngo report ya Vilingi wa Mauvoo Nilina Musangi bena vata munene kanyo na kukwata mautao ma maundu ma uiti na meile nikana methiwe na wima mwailu wa wa Masako Daniel Mwangala mwalimu munene wa kimanisho kicha KMTC Machakos Mathio Kiptulgo ndanena ivinda nilavika kukusia kuendewa kwa isisi ya unengane utao ithimi ondumwe na uthuthio kwa enenthi ni waelesekana kilelo kinene cha isisi ni kwikithia kana enenthi methiwa na wima musio wa mwi na ingi kukulia asi na manthi alame na wendi wa usomea maundu ma uiti kulika imanisioni taithi cia KMTC nikienda kwikithia kana thia Kenya ni ethiwa na matakitali makuyana na andu angi mena utwika ukonia uiti na kusudi letu ni interact na wananchi kuweza kuwaeleza courses ambazo tunapeana pale kwa chuo chetu na pia kuwapatia mawaidha this 2022 na tutakuwa tukiendelea kila mwaka kuhamasisha wananchi kuhusu courses zetu, kuhamasisha pia kuhusu their health na kuwapatia mawaidha ya jinsi wanavyoweza kutunza afya yao. Ingi ndakulia enenthi kwiyumilasya kwa wingi kuthimwa mauombe wa matanamba mavinyia ndailesekana ni vatoneka andu ala kuumeisioni makethi wa maende na uvinyiwa ni mauau aingi mo matena utoni wa kuvika masivitalini na kuna vile watu wakihamazishwa wanaweza epuka ama wapunguze chances ya kupata hayo magonjwa. Kwa mfano wale ambao wanatumia tobacco according to WHO ndio ina contribute 8 million. Wale ambao wanagonjeka ni kwa sababu wanatumia tobacco. Alafu lifestyle eating, jinsi ambavyo watu wanakula
what kind of diet are people taking. Kuna unhealthy diets. So tunawaambia wananchi, fanya hivi, avoid hii, chana na sigara, punguza pombe, kula vizuri, tembea, damu ikimbie vizuri kwenye mwili. Ni amo maene ndi alama te mavitha utanuo maikathia muno itambia kimanitho kicha KMTC Machakos vala ingi menda ngwatinio ingi itesia kisilikali ondumwe na mivea ya uiti ya silikali kukithekana ni mosangelekanio no na kuthengesia uiti isione cia ndwane ndabata andu maketha na uiti to silikali katwete ya uiti to ikatuito ikethia yangi twa meiwe misi ita itutwa miwenda kitali nikomete yu mundi unona nuketha andu ala kuti na thina mwingi muno nitwina wamba tuito uitwa sangi to hospitali kuindawa na wane winda wandu ikiendo ya winanza kwa unda uchicho chuto binia ni kitu mzuri ya kuendelea kufanya. Kwanza mimi sikuwa najua mambo ya maji, nilikuwa nakunywa kama glasi moja siku mzima. Alafu kama ni mayai nilikuwa nakula kama mayai 6 kwa wiki. So nikaambiwa niwe nakula 2 tu nisipite hapo. UNND mbe wa manaili na miongo 5 ni metha maitetheka na isezo hii la itwayagwa kila mwaka ni kimanisio cha KMTC Machakos. Daniel Mwankela, Mutungu TV, kumuva kiwanzani cha mulu mutisia kila katikati wa musie wa Masaku. Memba wa mbunge ya Kitui kuma wodini ya Nguni Jeremia Mose Mutua ni waweta imbanga nene kwa ekali maisikisio cha Nguni na mwingi kwa unene alame utume alelo wa Nguni kuthi no na ula uisilite kiaoni cha usi wa NCO balawa mienda silikali nene kusungia ikulio ya niki kiao cha usi usu wa NCO kitabi ya kudhala unaitina wa ndongo ikwadhana kwika kana kwa kiao kiu kwa metuki ni kana kusia mbanga ingita ila ya kusiwe kwe mwakani muvitu Mutua anena na Mutongo TV nza wa miako ya mbunge ya Kitui ni watu la mote kontrakta ula unengetwe kandalasi ya waki ya okiu kwa kutoa isezo sayu kavola kindukila kiende na kuikia madhayu maene ndi muisione monene vindane yembua yendeye na kuwa Onesmus Chalo ena Mauvoo ambenge. MC Award ya Nguni Jeremia Mutua amenda atongwe kumava kaunti ya Kitui kumiotalo wanike chao cha usi wa enzi na kila kithitwa kimuisio monene kwa NND na angi kwase madhayo kiaone kiu kitathele itina kuvadhiwa mbesa ni serikali nene chako kwa metuki kwi mwakani muthelu itina wambasi wa skulu wa mwingi seminari kusovoka kiaone kiu na kuwa andu mbe wa miongo 3. Jeremia nolene na Mutongo TV nza wa miako ya mbunge ya kaunti ya Kitui ni waweta yuni mbanga nene le kunu ya NND alama tumealelu wangu ni nanu kuisila kiaone ki pala kuweta kontrakto lo nengeto kandarasi ya waki aoki yuni mwaka umwa aendesi waki aoki na ndaisa kumina na wea waki nduvikite kiwango cha kuoneka kuhusiana na kiao kitu kia enzio pala lelo wa kuma Nguni kuthi no wesileta Mheshimiwa Gideon wa Muliungi MP witu ulatu mwendete mena Kalonzo wa Musyoka na athuku miangi na ndongo mbingi nisiokie usini wa enzio ila walikie mbazi ya skulu ikuita ni mekanisa meneno na ando mengi ni makwie na contractor anengo wea wani anzie wea wa kwaka uzuzu kiao kia enzio kumela contractor wanengiwe wea weozu ndo athela na ndo avikia kiwango uranya kwa na metho. Jeremia iweta waki aoki utwa isombola na kusukumia kutuma ilovia sia mwene ndinai valo kwete tina wambua kuwa na usi ukudika kivuo juma wea amwa alama ende kiaone kini matungiwe na itina na ambua kwa nanga sindu imwa nile na atumika ndhini wa waki aoki oitu nena ninezlabu nendete chathini kiangu nguthi mathiakani nguthi kamutiyu na nguthi ya contractor endeye kuthukuma busi ni wa enzio na tumukulia wanwezi enzio nu ela kiukioka ukwitha ndakwati oitu nena mbwani noiye na enzio ni wetikyu ala maima mekitwa pillars ni maindiwe muthangola wombitwe uteo wose ngalikweya na ngalikwengi wonzo na kwiwe ni kyu watu hawa now you times ya Wanguni nyene ngwiwa nina tathari na ngwa nina uya mwingi kaenda nyakusia andu mako manguni ala makili lapo momete Nguni town mothi kiangu mothi mathiakani mothi na kamutiyu na eri lingi cia Nguni inge msioni wenda serikali ya kaunti ya Kitui vamwana ila nene kwikala nthi vamwana contractor lo nengetwa kandarasi ya kwaka chao ki nikenda kunenga na metalatala ya metuki undu kumina kiao ki nikenda mbangele kunu ya metho ekalima Nguni nanu imathonoke ndikwenda ta Mutongo ndavikie kusia ndwangi mathayo mo kune ndo kulia serikali the national government and the county government makulia contractor
to expect contract in the land nikana nduma kwethi nimakwata chao mbue ondo yende kuwa noe kwa nanga ona yola ko na vikie kuthukuma anotwa mutavizie enzi uti uzi wa kuvuya ngwe enzi uti uzi wa kufanyia mchezo ni unengo wea no thukuma withe wa vika pandu kiwu kioka kikua kiwu kila kiwu kiambie kwe kiasara no yo twende asara ngene kulika atukwanzia ingi square number 1 chao ke cha usi wa enzi ukithitwa kikuwa enenthi la mbua ya mina na kuwa na hivi ndani mbua yende na kuwa ni mwisi munene kwa enenthi na tukwenda politician manzia kutumia usi wa enzi kile hivi ndio ndio the one osakwani wa kura wewe motumia kumanza kura twenda wiyo contract rather come once and for all we want to see this project put to completion Delivote Vilingi Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Neto Onesmus Chalo. Ngwatanio ya Azimio Oka ni ya vita kwende ya kutetea Kenya maondoni makoneti ya muyana wa kidemokrasia na kuseya katiba kandi ya Kenya. Uombolo itina wakikalo kila cha etevamwe magavana na ninimo alamasa kuitwe ungwa ngwatanio ya Azimio Oka na valama wetakana nimekutetea serikali sia mitiuko ondu bailite na kuthukoma Kenya na kithito. Ngwatanio ni ya wetakana magavana mo nimeithiwa maikwatiania na tongo yala angi anyuvebebo ma MCA na yumbe mambunge akati kwikithia kana manifesto ya ngwatanio ya Azimio ni yanigwa kauntini sionthe. At the conclusion of the meeting, we resolved as follows. 1. We will continue to champion the causes of the people of Kenya and demonstrate our commitment to safeguarding the Constitution, democracy, and the rule of law. 2. We commit to our constitutional mandate of serving the people in our respective counties. In pursuit thereof, we shall engage the national government based on mutual consultation and cooperation for the benefit of our people within the framework of the principles of the two governments being distinct and interdependent. 3. The Kenya Kwanza regime may have the appearance of legality but does not, I repeat not, have the legitimacy from the people. We remind the people of Kenya that slavery may have been legal in some jurisdictions, but remained repugnant to morality and justice. Colonialism may have been covered by the veneer of legality, but was morally decadent and unjust. 4. Similarly, rigging of elections may have been clothed with the cloth of legality, but it remains illegitimate and repugnant to justice. Our quest for electoral justice continues, and we will never allow the rigging of elections to become a new normal in our country. And condemn in the strongest term possible the revenge mission the regime has embarked on against conscientious commissioners of the IEBC who had the audacity to reject the electoral coup perpetrated by the IEBC chair Wafula Chebukati. Kungi ni kana munini wa Musumbi Rigathi Gachagua ni wakulia Kenya mango ya ulau mavikie kukwata mbawiseso ya serikali ya kuita na lame kumbelitwe ni mwenyaona anza kuisila kunenga ne ilovia na liu wa utethio. Gachagua anena kavindani kalau kumbula nzama ya memba 15 manzama ila isewiwe kuisila mwamulo wa uwisi wa Musumbi ulau umiwe kwe matuku miongweli na yeme mwa iyo na vala yendeka kusewia muvea wa kiene wa kumanda ilovia siya kukitana na nza na mwenye ulawi kumbelite isio mbingi siya Kenya. Nzama hiyo ngamiwani ofisa munene kampunini wa Safaricom Peter Degwa na mwandiki wayo eithi wa Murage Murimi kuma ofisini wa munini wa Musumbi. To forego 1 day's salary to contribute to the response kit. The National Youth Service has followed suit. We appeal to Kenyans in food surplus counties to make their contributions through the offices of governors and respective county commissioners. The
governors and county commissioners will work with the task force to be unveiled today, and will coordinate the transfer of food to Kenyans suffering in deficit areas. In addition, we sent out a request to the media to make a financial or in-kind contribution in terms of airtime and newspaper space to popularize this appeal and the pay bill. Tuisonga na mbeni kana serikali ya kaunti ya Mombasa ni umbula kuongeleka kwa siko sia kuvukwa na kauwa mivai kuma siko mbe wa ngilio mwe ilasi alivoti itwa mwakani mubitu sub county ya Kisauni iwe twanta yo kwithiwa na yo itongo itindini wa siko ithi uni kwenana na county commissioner wa Mombasa John Otieno walaine na kabindani kala serikali ya Mombasa ya kwatiania na makundi matema ki serikali kuambisya mithenya 16 ya kukutana na siko ithi vala wenda enendi kwiyumilia na kukuna alivoti siko sia muthemba o ni kana enendi o ndemethiwe me usuvioni. Angelina Muse ni watumbanisya Mauvoo. Kaunti ya Mombasa ni yakwatiania na makundi matema kiserikali kuambesya methenya 16 ya wanaharakati kana 16 days of activism vala chelelo cha mwaka one kumina kauwa kimivai na waki mwikwi amwitu na siana sia A2 chathi kila chatwe wangaliko sia Chuda sub county ni Mvita. Ainene achathini kiu county commissioner wa Mombasa John Otieno ni wawetakana kuvuchwa kauwa kimivai na kuvuchwa kwa siana sia A2 na tumwana na kwekwa kwa aka tasiko sia kunyamaswa kimwe na kimivai na ila sia alivoti wa mwaka ni movitu siweto kwithwa ne siko mbe wa ngili umwe vala Otieno kuwetakana ni siongelekete kwa kilungu kinene ni kumana na mavundi sio maku madhuthia NND kulivoti siko sia muthemba u vala kuwetakana yuyu NND ni meyumilite na kulea kukililia siko sia muthemba u. In Mombasa County, most reported cases are defilements, rape, sodomy, domestic violence, and few cases of FGM. Last year, reported cases were over 1,000. And because of more sensitization to the community, this year, more cases are being reported, with the defilement cases increasing to adolescents and children. Sodomy cases are also highly reported in Likoni, Jomvu, Kisauni, and Mombasa sub-counties, with Kisauni bearing the biggest burden. Kamishna oni wenda makundi matema kiserikali kukwatiania na NND ovamwe na mavisa mavolisi kukitana na siko sia muthemba uvala wenda NND maikavikie kukililia siko sia NND kunyamaswa kwanzia ya kimwe ovamwe na kauwa kimivai. Kwa hivyo tuko hapa ili tuweze kuungana pamoja, tuweze kuwa kitu kimoja, tuweze kuongea kwa sauti moja ili tuhakikishe ya kwamba tumerudisha chini ile idadi ya wale ambao wanadhulumiwa, ama tumekomesha kabisa dhuluma dhidi ya wanawake, wasichana na wazee. Na hii inawezekana tukiwa tumeshikana mkono, tukiwa tunaongea kwa lugha moja, na ikiwa sisi zote tunasema no, haiwezekani. Siko ini sia weto kwithwa sikinyete muno sub county ni ya Kisauni vala ikuweto ciothe to vanene ni utumiwa ndawa cia kumila ucha vamwe na NND kukililia siko sia muthemba u vala makundi matema kiserikali vamwe na ndongo ikisione kiu menda NND kuikithia kana alama omesio kana kunyamaswa kimwe kana kwisilaka u ni mavikia kukwata haki. Tumeweka kipao mbele katika hizi kesi za watoto kubakwa wa kiume na wa kike pia. Tumewekwa yani katika judiciary yetu tunataka iwe isichukue zaidi ya siku 5 mahakama kutoa hukumu zake. It's high time, as much as we want to sensitize our
girls, there is also need to sensitize our boys. So we should go hand in hand working with both girls and boys to avoid so many cases going on now. Maskini ni mojawapo ambayo inasababisha visa hivi, alafu pia utumiaji wa mihadarati. Mtu sengine ile akili imekuwa si yake, si vile anavyofikiria straight. Uwo kakavindani kala mavingwa methenya 13 ya kukitana na kawaki mivai kwi amwitu iseso ila ivanitwo kuthela matuku 10 mamoi wa 12 mwakani vala ene yanda mawetekana ni makuende na kuthuthia NND kuona kana siko ini siaoleka va akaunti ya Mombasa. Sexual gender violence ni wale ambao wako miaka 10 hadi 14 na wale ambao wako kati ya miaka 15 hadi 19. Kuanzia leo kuendelea mpaka tarehe 10 kuna siku nyingi zinaadhimishwa, lakini zote hizo ni kupatia watu wananchi elimu ili waweze kuhakikisha kwamba wanazuia yale mambo ambayo yanaathiri maisha yetu. Ngilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Na indi musiaisia nakauma sama yo twitikelia kwa kubebyo tuyikunikila masindano magikombe chandi ondekana World Cup alama ende ko yandi ya Qatar kwa oyu timu yandi ya Netherlands niyo ikiwanza ni Ecuador balama bunganite draw ya ambao imwe kwa imwe na kwa oyu mendatikani ya miongo 5 na muonza na indi tuisia maudho wange alama dhauki wabumbeni nikana Wales nayo itandikie Iran ambao ile kwa vadhi na indi Senegal dhini wa idhao yo ya mwendoni wa saa 10 matandika Qatar ambao itatu kwa imwe. Twithiane silika mwendo wa saa 3:30 tio manithia Mauvoo kwa ulikunye nitawa Robert MUTUKU nake Sharon Ndinda atwalila Mauvoo kwanzia ya meko.